ya bunge ya kaunti ya Meru zitongeretwe ni Speaker Ayub Bundi araba kadhaba kithoja mawaziri baraba athuriro ni governor. Tuonete kidogo ndo arikiumira mwanya kiri mantu jaja. Number 2 kinya kiri utongere po thirikari nene ituronere kwina nkuchani gweta nambere katika thirikari na play ire kuthiro ge performance na kuru shukuru ya Butere Girls Bute play ile kumnyakana ta Echoes of War ire kwirete nkuchani sana na gutuma kinyari twa tona bakegerero tear gas na mantu jange nyumene igoro turonere kinyana ituthirito kinyato kiona bambo bare gitani mono bai UHC bakicumire na kuromba thirikari kubekira kirika ko bandika ira permanent and pensionable mantu tena jange za mingi tukona rungu retereta mutaramu ni mutaramu kire mantu zegi ogima bomwere na kurukina ithirito akithuja na gutegera mantu zo tongeria tutaririe mantu za jonde na muthia aumete ntereche central imenti gicigo bunge kithirito kirina mantu jange kathumba na kithirito kinya kirina kuchano cho tongeri tuthirito tukiona mujumbe wa Nterizi kidogo bena kuchanie hapa kule na speaker wa bunge na atongera bange kathumba ndene gicigo bunge kiga central imenti tukatho tuibathoja rukiriro naru karibu sana madam. Thank you. Okariate Imbui yes. Dennis ambuge ibo bwaga Dennis no to baru kiriro naru na kombine bait ikarone kia Meru TV twaraniria mantu ja witi na mbere ya kaunti yetu ya Meru ya ndiguru yetu na kuruki gicigone kira mpumite kia Abo West na Imenti Central rito mbita wa Kathiri ni gachiri wa kanake na mpumite Katheri Abo Thugushi West Central Imenti na kethia ntoba Katheri ba Central Imenti ba Abo West na Meru bonde o aria bathikirite. Alright, karibu sana. Umete Abo West. Yes. Kuna Abo Central. Yes. I think ndrare no tukoyagoro gimo bango tukathajo kiza tukorozo kire mutegeri kuna a very great fish farmer no turare kumuriongera Abo Central na umantu tege makoyo. Karibu sana. First of all Madam Kanake no director profession ke roteroro wa medic na nkenda kidogo turotonge before tutonyera mantu zaza utongeria the last time tore no ogwe no akire na waromba governor mutumantu ithinge kagita na karake thirwa akithura kanjo ya mame ya CCM mono wa insist kire docket ya mantu zegi ogima atare a profession muntu wereni ne ya mantu zegi ogima na itone narathure dagitari. How do you feel about that? No kuona manto jara waendekithia takaza ari sawa. Thank you very much. Kambuge odingu iretwe. Mbuge ibwega sana kiria wa hebo governor Mutuma. No tomato jara oni nderekithirite personally inkuona narathitheria. Mwere ibwega no torwangirwo gima bomwire na arekire Dennis Muriungi mucokeria katho kuruki no tumete gicigo mbunge giakwa gia Central Imenti. Central Imenti kabere au goi turakaraja tutengwa kidogo ende achokia katho kiri governor gutwa CC Dennis na mbitikie County Assembly of Meru ikamukurukia. Central Imenti tukugwiritwe this time loud no tuinya twina chief of staff bwana Julio Mbijewe yes njokerie governor katho no tubwa kumwa gitikiu na tukagwirwa nkoruki no tuinya twina speaker wetu Honorable Ayub Bundi no tumete Central Imenti. Central Imenti this time loud tukuigwa twithirikari ne na boinde tuborie ngugi baewa ba itanguge na giteo mumiru aigwa gitero ngugi ura kubati. Right. Otherwise kinya ministries wingi CCs bare batari inkuona CCs bakethirwa bai hibu especially kinoti marete land kwina agriculture Katangugi kwina Kanyaru Ministry of Water inkuona ministry CCs batari this time loud professionals na ndia katoka ba request na gitio ba kuruku County Assembly of Meru baitere ya karingugi uria kubati no tunade no tu professionals but there are a reason of why they are not performing. Menyaja rĩrĩa Dennis the Ministry of Health enekerwa muntu onjeshi kana enekerwa mwarimu nuje namba 1 wetha na acha ki Ministry of Health akamba gwitanwa imbio yongwa na nate gwita kitona aje kitare COVID
uria waiki national government mutaikagwe ki Meru county yetu ari mwarimu itwona bakung'ang'ana ikuga manto na kuthithia lakini these ones now are professionals bakambiria ngugi at once they assist in planning, they continue with implementation, they will be able to do monitoring and evaluation na ndi ibot babaye ngugi His Excellency mutuma twithinkia ibot tugathaga muno. Okay. Onto their professionals. We expect them to perform. Madam, turokira mantu za jegi ogima nuthiritwo gikao kiona thirikari chonde cha county kuma munya kiraito twate kawira mwangaza na raito ya reverend ikuthiritwo kwena challenges chithirito chiro cha mantu za jogima challenges imwe tuthiritwo tukiaria ukanyuma but yesterday ituronere bamwe ba medics kana marigitani bamwe ba gicumbiria na kuritairomba kiri thirikari ya kwandikwa kana gwikirwo ki permanent and pensionable pengine no ithiro ukishende some light no tukinyi report tukare no rukiri aja na mutegeri wetu akumiona ki news chetu cha rukiri no ogeri gutushedera some light what is happening kethira ire i uritingo gibwa governor brame na irona uritingo gibaba kana what was happening there because ituronere nyakire mitandao bamwe ba athingati boro ari governor Kawira Mwangaza bakiuga bakimeneria governor Mutuma no ntubwa medics bara kwandama ibo bwega utemo Meru TJ na mukenya wonde no twitona TV-ine itona mantu jaria gwita na mbere aritingo ke baba UHC ibara twira bagomete for the last 3 months na tia mbweke weru ni uria baandandiki okay aritingo ke baba UHC qualified medics, nurses, pharmacists, clinical officers, doctors. Wana Dennis baandikirwo igitarira ria COVID-19 na no rio UHC yambairia universal health coverage irio baandikirwe kenda nande county sira chiambairwa pilot universal health care ithiro ina enough staff na nyaka band distributed in all the counties na baandiki national government, get that right. All right. Aitigo baba UHC baandiki national government na baandiki on contract basis na baikirwe in every county na riria muritio ngugi andikwa on contract basis abati akinya miaka 3 akaewa gratuity ni a small pension. All right. After that contract ikari renewed yari renewed bakenderea na ngugi bakeja kuthiria miaka ingi 3 baewe gratuity. Alternatively, no to yokari contract bathiria the first 3 years babati kurewa gratuity na bagekirwa into permanent and pensionable basis. Na ndi baba UHCs baba baandikirwe kumara baandikirwe 2001 betete kuthiria 5 years bataewa gratuity batiraethwa PNP no teu bakwirwa na ndinya batije na aria bari and they don't know their terms and conditions of service and they are expected to continue working na ndikiuria gikeja na tendi muntu akwirwa endere gwita ngugi 3 years ciathirire utamwa gratuity utari new contract atirekirwa ki P&P basis muka wingutikia tukwereana mumiru akwerewa na ndinde ubaciumirie UHC workers county yonde itonete ya the last 3 months Kisii, Narok, Kericho, Kisumu irio baciumiririe bambiria ku demand rights ciao na kinyethera ibobe ibethera be mugomone union officials jamirwa ja Dennis Dr. Dennis ura tadwa gicisi na barairie muno bamugendi uri Secretary General KNUN nursing Daktari Bayenia arungamirite clinical officers ibabarairia officials bare by unions bo bani bandiki permanent and pensionable lakini no muka baririe babange nabo no to their colleagues and they are demanding their right. Na ndi baba Meru kinyetheri barejere county igoro batira thukaia wathani wa Gavana Mutuma kabarejete gutuma Gavana Mutuma kiri Council of Governors no to they will be meeting next week. Right. Kenda Gavana Mutuma
eta aikie pride yao ibai workers ba Meru na nontu igie karo kia governors next week. We have 47 governors. Now these UHC workers, they're in every county. Now they mutuma ikia grievances chaba Meru. Nuje bageta ba discuss na governors ba bange bonde. Na they workers baba bali babeangira shote na batonyidwe a permanent and pensionable basis. No, that is the only way. Manto ja kwandika na contracts kwathirire long time ago. Uni kiandiko ndaandika in the ministry ndaandika 1989. Mbere uria workers baandika on contract basis. Undethire contract ikethiraga 1989 na ndito atonyithua permanent and pensionable. Na we don't expect baria bakwandikwa na ndi thai bachauka misiri iria. Kwa una ndi baandikirwo UHC babati kuri wangira shote na batonyithua permanent and pensionable. That's all they are asking for. Okay, wow. Yeah. Ko gutino in any way bekwethora bakimeneria governor in sitting. Tora kukonekana gukiuga ati governor agutonya 1 month ba kwambia kukoma gutino kwina that thing. Okay. Thank you Mutuma. Yes. Indiregerwe ya former governor Kawira. Araugite health workers ba Meru bagwita kugoma kwandiriswa ibonoko governor. Number 1, ndakwira Mutuma, they have been on strike for the last 3 months. No wari wathanini. Former governor, wekari bonoko wambiririe kugoma 3 months ago. Okay. Number 2, Kawira atumurie na heshima na gitio. Natige kwaria ruge uyu ntijanga ruge ne makanga kane. Ageta governor atariro governor bonoko. Yet Kawira Mwangasa achieta bishop. Nende akariba ici uria Daudi atarirwa munene. Ithi anenkanire nthaka ciawe cionthe. Auga bakuthira ruo tungi, auga ikaije karia gatigie karithitie. Iko gatarirwo niko Murungu ene iko kena ability. Neu mwathani aronete Meru County uria wina ability akumitongerera mitongeria bwa gai mutumo twithinkia. Ugu niguo ndi aramu appointire. Number 2. Riria mwathani etakiroria Jeremia amwitire amwire ngwenda gutumira na ngwenda gutuma Jeremia muria unikera antu atena ndi mwana munyi mwathani amwire ningagwikira yare ukauga. That's how God has appointed His Excellency Mutuma twithinkia. Mwathani nonete ena ability ena ume ena kithomo ena ume bo muciarwa na ndi mwathani kamwirite ningagwikira wisdom na ini ngagwikira uria ukathana. So twetaga tukona His Excellency Mutuma twithinkia is an appointment from God, from above, God himself. Na ndito go expect aitanguge na chinje Meru na Meru regain its lost glory. All right. Ombithikire kidogo bethero ngitakaira kana bethero tukinteract kinyana ategeri veto akaambira good morning Mutuma, good morning to you too. Salimia sana mgeni wetu wa siku. Asante sana kwa kuelezea wa Meru kwa nini madaktari waligoma jana so that we can evade the likes of Makarina in cheating the Meru people. Thank you so much. That woman is oozing wisdom. Please Governor Mutuma, look for her and put her somewhere. All right, thank you so much. Any message yaku akoga good morning, following all the way from Onkobo South Imenti ibaga sana ekwethera ogitothi ngatira kidogo madam tutegere some other side kithirikari nene and the national government. Yes. Kwina a lot of things which are happening na kinyambere tutonya ruoni to kwareiria manto jegie Butere girls and what has been happening nyaka thiti cietu tukuthomera ategeri betu baciona kwina play guta echoes of war ire ithirite kireta a lot unkuchanio sana na play rathithagwa ni very young girls na tuona bakingwa tear gas thirikari ni kutaka kuregana na plays the whole thing inanasha uramionera atakana uri migwata. Was that fair? Is it okay? To me it's very fair. No ndo iko hair grievances chao. So it is okay, ritabara babatera kukwewa chance ya kuplay kuona ni? Yes,
There is purely nothing wrong with that. Na kimutongeria mwega na mutongeria okwerewa no thomete leadership. There was purely nothing wrong with that. Arabati atongeria to me parabati gwetera muchetho jura joka and ana bare bagapure na nde bagachoka bakathikira uria yugwita menya takajurandrisa mtu as a person lakini when a play is acted kwe wona igwo kwirirwa ri uterekebishe kana ukabeta kando ukenda kwerewa na ate barami na bubungwa bukarekebisha menya no umuna riria reverend atumiria kanisene kana bishop ka pastor kwere atuma erio ntu ukaigwa ja ugo ringithua na kwe bobeta gwataka reverend ura ka bishop ari kirundu mwathani wethairwo aritie na ndi Kenya yetu chare arito barabara iria icio ja ikuna ndi nayo ja kuendelea kwa umutongerio mwega karabati kuthikira no to a good leader uthikaira feedback ukerwa nare ogwita bwega ukaringirwa mpi ugachoka ukerwa however aja itobati kurekebisha na ndi wona mutongeria ati akienda kuringirwa mpi akienda orero akira everything you are doing very good utamto mwega tamutongeria mwega o dictator kenda guimpose ranto maoni jawe esa kwenda that is not good leadership. Good leadership and governance you allow some democracy na anto guita maoni jao no tugote mtu kia gote mtu to ndegurwe tweku unajua sisi ni wa Meru, sisi ni wa Kenya. Meru is our business, Kenya is our business. Kwa tabati kwetha tukiuga njara ya kuthithwo bwega na nari akubati kurekebishwa na ndi odi akwa prayer rabati kupray wa buru no to ibadithirie na maybe sonos bakuruka jao the win and rejete gwita nationals na inyekeregero iguru eri gwita viral some parts isiathiuruka wa ndona ria batamenya imucetho ne jure na inyegoro na ndi nyana bakiurwo na tiangas barigirwe gucetha siko kila mahali kwa social media sasa walizuia nini pale ni gavairia irijia ibisha otherwise ana barabara bati gucetha na ndire u jakara irwa weya tu na tiana baba kuga turekebisha na Dennis tia let me put it this way kinya muchiari nja tuge akethra dictator ana bakethra kwe ubenda kuga ba mikira ukamuchetho bukarinde methene au gwinde ana bachetha kethia bati kujukia muchinga abora kakebanga batemanga ali kabati kuthikira na te muchetho juju kuga and in leadership in good leadership and government everywhere anywhere in any institution kubati kwethora kwenda kuthikanira na kwereanwa na rinda mtore kwa linda anywhere mtenda be very wise what is leadership leadership managerial functions and apply all of them not to apply only in dictatorship they can't work. All right. Thank you Gochoke kiore kiu kuna mtu mmoja aguga good morning Samuel uliza Madam Kanake kama ni ukweli Central Imenti hainaga KMTC hata moja. Okay, tukoda tukichokera ki twatonya ki mantu Central Imenti maybe ukadro kimuchokere kiore kiu woria. Sure. Aya, kaga habari zenu Meru TV Governor Mutuma and Daktari Julio and Daktari Julio should consider her in one of the board members. All right. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Kurikanie ndane ya Facebook yetu mutegeri turi kiri Meru TV Kenya. Twanya Facebook yetu Meru TV Kenya ngethero ngitakagera message chionu Meru TV Kenya. Na nkurukiro tererwa thiri 11.2 FM okethirwa kinyaku ogitugwata YouTube yetu ni Meru TV Digital okethirwa ogitugwata imwe kwa imwe. Aruga good morning uliza madam kama anaaminia mambo ya governor kama siku moja Meru itapata tena governor mama.
rikureketha no gwitikia one day Meru ikona governor mama Naibu bwega. naketha no gwitakania na kama unaaminia uongozi wa mama. Yes. Mono. Meru ikona atongeria baba ingi baekuru na atongeria nyangavana tukaromuona no tukinyethera ngavana former governor na raimpichira kawira Meru ingwitikia monka nande everybody in Kenya and in the world at large ibonete Meru itiraita ngavana no tuimwekuru iraita incompetence na twina na baba ingi betu Ameru ari na ekuru na ibaita ngugi njega inya twina watutena inya CJ Madam Koome. She's a performer. She's a good example. She's a role model. Meru igataro kaire na kaire gavana mwekuru nontu te mwekuru raruja wanu aspasi na ito gwitikia atwire gavana mutumi bwaga no tunyaba ku appoint deputy governor wa Irinda Kiome kuonania te ekuru bararuja wabo na twitikie Rinda Kiome no tu professional and she's a Rinda bakwatanirite na gavana na CECs bara batarwa na chief of staff na bonde kwa bara baketha bari bichina nao baketithia Meru bwega no to nande ito chokia nkatho inya no to Meru ino kiri na thiri no kuigwa nande environment ire riku it's conducive for working na ito anete gavana mutuma already ba consulted with the various stakeholders on how to move Meru forward na ndio atwetikia ke CECs batarwa na tara chief officers ngugi kambiria na itoronere goro kinya county public service board ni raero stakeholders. That's very nice. No tonande ngugi kaitwa immediately gutethira kwina delay any further no to county public service board ni batinande kwaandikana usually gaps ire irario especially in the Ministry of Health no to daring ndarea indakwirora kwina acute shortage hiyo mena ki Ministry of Health especially from 2017 coming this way narenda itangu go ningo indakora kwina acute shortage to itangu gina burnout no kona nya services ira bukwejana they are not quality no to you are competing with the time and finishing the queue nande katwetikie no to county public service board ni rachokerwe CECs will be in place chief officers they will act fast baandikane bojuririe twanya tu. Alright, mbere tutuna kiri kiuria kia mtojo wa Central Imenti ingwetikia no kigiro kia mantoze kia sukuru ya KMTC. Kuna mtokuga Meru TV tafadhali mutusaidie kwa viongozi sisi wakulima wa mboga Kithaku. Alright, ingwetikia nyau numete sendo kwa kimara idia. Kidogo tutonyere nkuona kuna birebe Central kidogo no tutonyere first and foremost kima tata KMTC rono no turekethera is true no ntogategera skuru ya KMTC ne skuru emwe kiri Rwangi nyaroro ira nini yaku ya utaramu kuthomithia anaba matazajo gima no thero kimuchoka ire mbere tutonya deep into the Central Imenti about mataza KMTC. What is that? How is it? Okay, bora kauga Central Imenti tuli a bit unfortunate riria counties ciagiterwe Central Imenti ya menya twarithaite muno na ja Imenti North na rito kugitwa twa Central Imenti in fact tutena many institutions ya KMTC kutio twini na inya sibitari ya Central Imenti ira nene ya thirikari igithongo ita wa level 4 lakini ite kiwango ne kiu kia level 4 Kithongo lakini ni ita wa level 4. Alright, ni takinya kithara kiwango ne kiu kia level 4 na de Central Imenti ite na manto amengi ite na nyambanki na turengeregira ite na kote banki ali SACCOS ya Capital Sacco the whole Central Imenti. Leo settlement ite banki banki nene si ya banki KCB otio ninga agents in fact Imenti Central ne wetia KMTC na nde turengeregira our MP uria tutara ba MP
batorobira KMTC no tuituonete KMTC ikwaro bindi kangeta ni gwakwa KMTC ni etero bindi naria Igembe Central injonipo it is almost full na ile tukarigara beto batutara Imenti Central na tebakari kabatije nari into bibiro bawa na inyethera batije muntu na batikuria colleagues iba in parliament ba mwakirira Imenti Central tote kwa registrar of births and deaths ituronere south ikwewa immediately turingiirigira twithira twina mantu jamwe jau na Imenti Central center ya Githongo no yari na amenities cha ikwa center lakini Githongo nio iri ya Botukusi West iri on the ferry Alright. nare na ndista headquarters cha Imenti Central chaikirwe Gatimbi Okay. Gatimbi around Ikweta. Yes. That's where the center should be. Lakini nayo kweza gutena randi ya gwaka some institutions. Na ndekerea turingienda muno turi antu ba Imenti Central ni romba ria reikitwe ria kuga sub county. Kosa? Yeah. Iromba ria reikitwe ria kuga sub county no tuireikitwe na tuigire gakuruka kuga sub county ithatu. Ikagawa uria kwabwa muno. Okay. Kana inya gukarema buru sub county ithatu ikagawa ikaijiri kwabwa muno no ntu antu bakiago bakija ya koti Githongo ikuraja gukui it would be better baumite kiago bakija koti Meru antu bakinyara Miss and Produce bachoka baite Githongo koguo iromba rira ria kuga sub county no tuituonete ririo na turaiji nyari president yarejite Meru tuyiramba kwithirwa kiria ejirite Imenti Central aikurukiro agatigaro auga akuga Imenti Central na itwarigarire kidogo kuona Imenti Central tu kurathithwa na itutigiri nyuma kidogo mantu jo jonde ja kwendekana kuga sub county na kuleta institutions ja ja bank na kethira ni urimi buka ndiro bari addition uketha maybe nya kwina factory ya maembe Ruason na ya avocado somewhere in between joke mbejana ndege kiuria kia urimi especially wondire mpumite abo west na aria ni arimi ba majani na iria na majani at least je na KTDA ijara iru KTDA Okay. urimi bwa iria bwina Meru Dairy Society at least bawi bara iria aria thina ri nene arimi ba Botukusi West ni arimi ba into bija ikwaji karati mboka into bi perishable na arimi ba batu to ya West tu turima into bi otethia kuria kwingi no nto batire mabiu indi perishable na ndira bi arimo kwa wingi na biaga mbecha abieta into waste especially this month of February anturugirine rui barari na mboka bana bara baingi kairaere waste umbire mutuma muntu andite mboka 5,000 kangiri nyanya kangiri 10 ntonto bena miunda utonyithie ngiri cia kwigana kana nya kurukia ngiri 100 cieta into waste muntu ari inspector gukira atia kairi na ndi turigiromba thirikari yetu kwambiria MCA gweta mujumbe paka gwatanira na county government bategere murimi wa mboka na ikwachi na karati mbere magukomba bakomba gwikirwa cold rooms gintu rira kira rira ikaga mbecha gikona gwikwa gikejo tumirwa rira gikwendekana no tonari nyario kwirwa mboka icho gwikaura Yes. Number 2 arimi baria ibabati gutethirwa mimbi na fertilizer na mbeu. Number 3 ibabati guchujairwa rende market menye ituije kwino kukwinge Kenya i semi arid and arid na inyao me Kenya batire mampoka batire makarati batire maikwachi ibabati guchujairwa rende market maketha into bibi yakethwa bikagur murimi akagurirwa bikethra bien a way of transporting tugeja mpoka iketha in a way of transporting maybe cool kethra vaccines need transport awali all the way from America neke jak ikandminister gikana maintain the coldness na te anto mpoka etumba ku maintain wa iko no Eastern kai ku Sudan kai ku Ethiopia na nde turiro mba na gitio thirikari yetu right from
the county bagwatanira national government bageria utethia murimi mboka na ikwachi na karati na bichwirwe rende market na biethirwe biena control ya wendia ituonete ikwachi kwirwo bieri bikende kwena tukunia twa 50 kgs bienda ngwe gitari kai inde bui bwaremere ndeteka kwendwa na kakunia ka 50 kg murimi nona mbecha lakini ande jarekerwa muntu endi ore akwenda na a competition sort of murimi tukia kuona itu na ninge tobati kwenda tukithia agri business muntu arima akona mbecha na bonge nabu arimi ba mpoka na ikwachie na karati na ndagwa kithongo katheri kithirone ni ngo geba ite nene bali maira broker na bakalimira mubiachara na ndia turi thirikari yetu na gitio thirikari ya county na thirikari ya national ni gwatanire itethie murimi wa mpoka ikwachie na karati cutting across from Kibiritia na Wibure kwija kana kunda na arabire mawa ibiekirwe controlled prices and a way of selling na storage facilities na bigachurwa rende market. Okay. Kiu gake mutegerio wetura twira manza kiriro kia mpoka. Akwena that problem irine na muno mpoka kagitana kaka nao. Diti market teo mpoka kana na tia ntoga tegera message wa tomai kumanisha there something about mpoka ikwendere. Exactly. Kwero irona ne twinya kiri NTV. Arimi ba kithironi murugi iba invited NTV kende mulika kiriro kiao. Arimi ba mpoka iba anda mpoka muno ale October November patagetete beje baguriro bwega February. Okay. Eno tukwethera kwirio ene atari. Na number 1 isi andi ibaba ingi muno kuretha kwena wingi bwa mpoka. All right. Number 2 itukuona ja form 1 itirariku mwaka jo skuru ni consumer mpoka muno ko still consumption neriru. Number 3 inya mirako aga mbecha mirako aga mbecha ni affecta urimi bwa ikwache na mpoka na karati mira netaneria bio still menya arimi ba mira benda ye mira bakona mbecha bagura itobio bakagura ikwache na mpoka na karati na ndi mira yagite mbecha inyo urimi bwa mpoka na ikwache na karati bukwaga no to kind of bakendia mira baitie naja bagura ikwache na mpoka na karati bakendia na na biete inya kuraja. Okay. Na ndi factors icio icio ira factite uguri bwa mpoka na ikio na ndi au ndari akabere tukuromba thirikari tegere yumbe kubangira murimi rende market kana storage cold rooms kana ndira bikethabia na demand into bibi ndua. Alright, mbere kidogo kunekera kanyaga kuko kurita uge boku bumurekera atongere na miro bonda na Kenya kariba central imenti kwena kiore ndarega gukuria za kie mutageri wetu mbuga atethro akinganirwa already uliza madam Kanake kama kuna kiti yoyote anaweza simama. Ibo bwega sana. Ndarega kuri kio mutageri wezo pengine no waneta kanda bukurukira kiore kyawe mbere turikia mbere kunekera kanyaga ambuge ibwega kire ategeri bo bonde boria biuria biao na baita maoni jao ibwega kuria kiuria no kenande na wachokerwa watochoka ukagibwaga na mbuge kibonde bara boria uria twachokia bakugibwaga na bagwita their recommendations oni mbugire ndreitangu gindi medic beteta kuthiria miaka 2 ndi kuritaya lakini inya ndari professional oni ndatura gutega witi na mbere muno kwa county na bwandi guru yetu indathingata siasa ndari tuge batura twiri tuga participate in active politics lakini tuthingata chini ya maji na kampeni tukaringa chini ya maji na nde onika ndaigerwe kuringana na knowledge rende nio na experience rende nio inyani bati guchumeria nkariria witi na mbere bwa maybe county yetu na ndiguru na nde ako request kindly professionals bangi especially bonde bara bakuritaya menya kethera ni arimu bena knowledge yo ritani bena knowledge ya skuru ugu na bonde bara bakuritaya in various sectors ibachumeria bachia knowledge eu
na gwiti na mbere tugatigaira ki asiasa no to asiasa ta bathomerete mantu jau jonthe ina ndito tubati kuringanira mathugano jau jonthe tugetithia wondi yetu sub county yetu county na national pweguru ja abo west yetu anto ndio mbijete ukiuria na kiu abo west yetu I think people are very busy na majani na ng'ombe na urimi bau bungi tukugira na ndi kaingi bationa kanyaga guciumiria kwariria nthiguru iria gwita indi kambere chabau retirees no tuibarona kanyaga gwita ngugini no baibange baciumiria bakariria gwiti na mbere bwa nthiguru yao na bachoka ngugini ciao ni ndategere ndona otherwise teka gwigite nkoromba as per se kandi guri batik kwariria gwiti na mbere nyauni and already I have the experience utigite nkoromba as per se ninga nkari commenderwa indi ngekerwa body ni ja agutegera mantu ja yothe ndagwirua na imbi ndabatetheria gwitithia yothe bwega in Meru County. All right. Thank you So much ngutikia agochokia kiuri kiu gyaku 30 seconds kiugia bakuba muthibo riko madam. Thank you very much. Ganka buga ibwega Dennis no tuboa gikaro giki uria bonere kwagirite tukeja tukariria gwiti na mbere na ibwega inya kumbitikiria personally kuija ku view kurita my views na ibwega ategeri bonde baria ba participate boria biuria na baita their comments katuendelee uu twitithie miru yetu na mbere na nthiguru yetu na mbere bwega na twite na mbere indi na ndi nontu tugire Meru is our business Meru ni yetu na tukamikaria indi ngwitikia wathani bu twina buna ndi bo His Excellency mutuma twithinkia no tu is God chosen God appointed twitikie wisdom ira mwathani akamwikira na mutumire we Meru is moving far. Tuge mantu jonda jarari kwi we stored projects chiethera ira ciambiriru ngaba no mbere na wabairi itathira na urari kwitathira to request His Excellency Governor mutuma na timu yawe bategere bona stored projects iria ni bui na icio tethia mukari ibambe bathirie cio jagwe dispensaries ciambiritwe kwi thoko ciambiritwe ibambe bathirie cio kintu kingi ka request humbly na kindly bara baketha bairutererwa transport ndira bakubanga njira iri ikathithua for example wondi yetu ya bothuguci kwi njira cia iri ikathithua njira last year but 2023 imwe kithirone ingi katheri njira iu narua ithiri utemenye irathithua kwa according to me kabambe ci wiringi combine iu ethithirwe kithirone na katheri ikathithia njira imwe very family ikethirwe ero mukana arua teu na dem last year no to iwe thitwe 2023 kethi last year bageta ndeu ingi kethi barabara ne thithagwe imwe kathithwa concrete uria techokerwa kaire for the next 5 years no to bechi irio gutuma ituje mbecha budget ithagwa tuona ikithwa na national government ya trillions igachoka ikarokitwa county ya county na ndire ya 14 billion mbecha irio ngugi ni prioritizing what should come first. Sasa kethi Ministry of Health what should come first mbere mai wikira ndawa sibitari anto bone ndawa kwandika ariti ngugi kenda bethera bang'ani bagusabu muntu uria na ariti ngugi nabo baita ngugi bwega bakariwa muchara icho minimal requirements cia Ministry of Health at this point in time arafu na ndigutegerwa na aria kwina gukiria sibitari iri gukirwa na iri kwenda gwakwa iri kwenda gwikirwa department ithimi na various departments barabara itegerwa ire kethiri wondi fulani itegerwa barabara ire ina aja muno uteno ituthukiwe jabo west yetu all roads are impassable na immense central cutting across inde no tunande bena county na ward administrator ina MCAs babati gukarande bakaringana na bathugania bakoni barabara iri kwenda kuthithwa immediately ikamba kuthithwa na ikathithwa bwega kethi next year iti wengi te guchunga chungania barabara tu tukibura wou katwa kuthithwa every
every year. That's not. Ntego akwante kuona uko bui barabara ni bangiro kwega ikathitha gwimwe concrete. Okay. Ikathira. Ande bageta au hangi. All right. Thank you so much. Inye kuthirwo kiri nganda na mubango jo turingeme ingwetekia kaire na kaire tuguchwa mataro jegie utongere na kinyama ntuzete medics tukatha tuguchwaga ugatigera no gututariria na nkuruki kinyama tegeri wetu ngwetekia kurike na gucokia bimwe biuria biria okwendaga ethirwa agigucokeria rukirirwa na ru lakini na ntubo mathaje tunike na mubango jonge chwita na mbere na kwambiria rutere ru rungi tukethira tukirekagia au nchokia nkatho muno ni kwethirwo thingatanite na batwi ngokare na madam Catherine Kanake kuma Nterechia Central Imenti na twethira tukithuja a medic by profession na twethira tukithuja na gutegera mantu jaja jonde jo ugima utongeria na mantu jange chama ingi jaja gwetana mbere na kuchumbura na kuthangia ethira uri na kagita gake kama bango tukare turingeme. Ibo bwega sana. Thank you.